tugaruke rero ubivuga hiki kuri babandi nkuko bivugaga biteye ubwoba niko nibaza ku muntu ushobora gutinyuka akavuga ngo ubwo twamenye ubuntu wamucyaha uti nyamara muvandimwe isuku kuye kugenda ntago ari ibyo uri gukora hatari ko se kuki mukunda amategeko yenda turanakabije tuvuze ibyaha byo biteye ubwoba twivugire kuri discipline spirituelle urabona ujya kuvuga ubuntu urasobanura icyanditswe urabuvuga ubukuye mu ijambo ntabwo kandi byamanutse mu ijuru ngo bikubeho wafashe umwanya urarisoma kandi mu kurisoma bigenda biguhindura gusenga ntabwo kuba waramenye ubuntu nanjye ngira ubuntu bwo kwiriza iminsi 40 nabikora ariko sinaretse gusenga abamvuga baricyo bose bivuga hiki pastor yaje kubera ko ubuntu bwaje actually bisa naho navuga ngo iki bwadushize muri pinosité cyangwa muri repos éternel, je ne sais pas. C'est quoi définir? Je sais pas. To be slackers, nko cyangwa abanyamerika. Je nibaza yuko abantu bavuga ivyo bintu baratawe ubuntu message the gospel of Jesus Christ n'abarabwumvise. Kuko ubwo buntu ko twabidefinishije twabivuze nibwo budushoboza. Paul avuga ngo nibwo bunkoresha ibyo nkora byose nakoze gusumba abandi bose Paul wonyene ni wahindukira akavuga ngo musenge ubudasiba kandi muberemo amaso ahandi Paul kabona ngo ndabasengera abantu bose yarongera abasengera rero ubuntu bw'Imana dushaka kubuza gusenga narabavuga ngo Yesu yaradusengeye ibyo ni sivyo Yesu ashadusanga yego nivyo mwuko w'Imana aradusengera ko ntituze gusenga neza ariko ngiye tutaze gusenga neza adusengera aniha ngo nibisigara ngwaje meshe cyangwa ngo ushaka gusenga oya kandi cyakabiri kuvuga ngo uca nitwara uko nshaka ngo mbaho ngo ndi muntu bw'Imana ntuba wabitahuye je nama ndiko ndavuga ni nk'ubusenga ndamubwiye nje nkagukubita ikofi hama bacugotewe ntubona ko nkurongira amakosa hama nkaca mvuga nti ambabarira asenga abavuga ati sawa genda ntusubire sikusho vuga genda ntusubire hama cenga rukaca nfata nkagukubita ibuye mu mutwe nta ucyo gihe nakurwanya nkurwanya satani nkukiza ubuzima bwawe sesa none ni kubera iki nuko ntaba natahuye icimbabazi zasenga zisigura imbazi zasenga zisigura genda nzosubire uribuka Yesu umugore bamuzaniye bamufashe yasambanye nama ntangara ujya umugore yako ari isambanya mbega uyada yarafise undi umugabo yako arasambanya mugabe idini yatoye umugore abaryo rizanira Yesu kugira amupime Yesu acaravuga ati muri mwe budakora icana amutera ibuye hanyuma bose baramaramara kuba ari bazi deje kosa baje gukora barenze gucagezwe bateza kuzana ivyabona bibiri niko amateko yavuga canke bitatu nujya mugabo bakamuzana kugana wahanwe bazanye umwe bamurenganije Yesu acavuga ati ni mutaca arunama hama bose umwe uhere kuri mukuru baragenda barahunga hacasigara wa mugore ko ararira Yesu acamubaza ati femme mugore abakwagiriza bari hehe acamuga ati ntaba hari mwigisha acha yamubwiye gute ngo genda singucira kwiteka genda ntuzosubire gucumura muri make Yesu nibyo dusaba tumaze gutara ubuntu bw'Imana ntimuca utubwira ngo genda wibere uko ushaka eka namba umuntu akoze namwe ko ndavuga ica hanje Michel yokora nica asenga yokora ica ico chose uno munsi ni choice nakoze ni choix wakoze mu bitekerezo vyawe hamuka kimeditako hamuka gikora haraca babona satani yambeshe oya satani yakobesha ukura afise muka w'Imana akubwiye ati hunga akubwiye ati yambure rero ababivuga ngudatahura neza message icarico